Kubor nakaslem jong udongsan hima. Catholic Management Committee kabari kabalang hapo kasinong moro kabahaba po kamulay Paris kan sate da umot dur juga Mother Teresa hapo upod usam yung kasinong kumkadap bansa jigan mau ya kajing dap san posnem kajing yelenti kane ka CMC moro kumta ban penurlong no ya kane kajing rakhe UMLA kamulay constituency ba piti sokmi hakar punyo terik menta ubenai arjar kuwai ulalik bikendo ya kinokit kam jong kane ka CMC moro hapalau jong ka Stephan Memorial Secondary School moro ban ajing irap kenang bakila at penbit penbiang lot ya kijing ton kam hakane ka jipung kre makan long kebayai baik nyarti penbena ba ngadai ruto presiden jong kane ka sengrang ba Catholic moro unit masa sisien nga ay kijing kublay biang ya IMLA ibala pelaj kane ka por hakaba hakani ka step ka pemerintah but ilawan ban ay kita kijing ay sigo bah nakabenta ka jong i yang i barok kaptam hakani ka CMC ka jong i but kijing kublay sibun depi ba ya kijing yarap ka jong pi ya gani ka CMC jong i ba nakapor siya kapor kiju yarap habun kiliang habun ki benta kat ka ba nilai nakaliang jong ka maurok hamtam hakabedai bat kani ka CMC jong i kat ka bang ipan kat ka bang iut nimshim lalap ya kata ka ba lesi iba ikan type lani in ongam la ban ai tekani ka long ka dak kashin ka bangi kum kita ki batrai ha kani ka CMC ha kani ka balang jong kani ka mauro niyo i dala ki jong hikmat but niyo i kita ki jingdon ka bangi pan na i bat nakataka ngaru ayang hangne haka kerteng jong kane ka sengrang ba Catholic Mauro unit nga ay kublay ya pi ba kublay sibon ya kijing baha ka jong pi kublay sibon ya kijing yarap ka jong pi nakabenta kani ka balang CMC hangne po Mauro jingi bat nganong kran sibon de kublay dragon rat un sakarku ya tikam ki jam ki jong pi ba bat ya kayeng ka sem jong pi tham tam e ka ba bongsan ka ba ublay un sa ay ka ta ka jing ko jing kya Chairman ba Felix bela ailat nga bankan kami kapor beli sibon ba kumju irang ba balang jumi ba stilin ba kham tam e irang ba snong ba kumju kajing sungu ka bakar pa ngapa kami nak bentai MLA badan buram jumi so kami black light por khnang ya kapor ka bakondor ke jumi banwan ya kendu yangi kum kawe ke yang kesem nak bentak cingha cingya jong ke CMC ke jumi tingam dadon cibun dek iban krem nor playa snolut nai rang ba balang iki ki kam ba bha ki jung i baro ilapan pa ditang kawe ni pa with so kublay sibun erba ya kecing kloy ke jong pi ban ai ka kti ka diam ka kti ka mon ban yarap ya ke CMC ki jumi balong kum ki khun ki jong pi tingiru kum na ka liang chok ka selo kumi ngayen hangi ban pa ko chi sungu ban ai ki cikar ku ka do e pi bo bulay nang ka sei shu chu ki cikar ku ka do halor ka jong pi pinang ya don rabor ka met ka poit ka kia pinang la ban ngat chaprang berarti ki kam ki ba pitmu baro kin ulong ha ka jim ka jong pi ban kum juru minang ya duai ho blay try kan rat ba ki yang ka sem ku jong pi baro kan dap kan bet kan biang ning ba ka cikar ku ka do ka jong blay ban kum ju ki kam ki jam ki jong pi ki thu ki jong pi ki ba man na ka sni bo blay nang ka ku ka do nang ka sei
pinang la cucu ban pendap ban pendiang ikikun kirayot ibadai po jumpai di semua jumpi. Kadang yang dikepor ke bah nak kerja jom jalan pak dan petai, nak kerja jom ke CMC jom ke mulai murah, nak kerja jom hing skam ikut dia kerja Golden Jubilee mentau senam. Kita long isya ke skam kejingkeman ke bakrau. Nak kebetulan jom CMC berkuai nam tak mulai Paris, nam tak jonga dia kejingkeman jom pisan pun senam. Pisan pun senam kadang ganti ke bah jerong hasan pun senam. Hari por jengi bersua. Sarpus dem lah teman, sarpus dem teman, tentu nama sarpus nama misal sarpus dem teman. Mentap ada sarpus dem dalam semarang bak mendapat. Bakar ngopor, lagi beliau dengan kami itu. Ya kan orang raja di megan orang tamu, tapi kan orang tamu. Nyoko, kita dah kerkulai kerpang. Ini so komen kalau mana kalian juga kalau nyoko. Boleh terkumpul pada hari di susu dengan skam dalam bangun mentah. Lo hak pun hamtam pun mencuba. Hak pun mencuba berjungi san posnem kasut temen langsung ayu diberi. Memberi ngam tang layak jong san prasnem layak. Jadi layak mat ha pun tu gaji lo cuman di pon mencuba. Gaji lo diberi mencuba mentah. Gaji pian pak labak. Jadi so komen mentah nak kalian joki plekan jo mentah kan dia kena Golden Jubilee. Hidup san posnem dia kajing syakri jong CMC mulai moro. Skam tak yang ngejong pi. Skam bela dia nak hamtam nak yang jong ka komiti ke bade Golden Jubilee. Bela perkat ma, lewat ha, siam kei yang kei long yeng ke pasang kong ya ke CMC yang ni mulai moro. Kei ke long yeng ke ban ni kong long tasik ni. Kan long yeng ke don. Kei kam bagi dia. San posnem bela jadi skam nak kalian coba Jubilee agak kalau buka lawat kaki berfak ban siam nomor bersedang lingkong itu CMC. Itu boleh kerku mata ini san posnem. Maka dia benda jangan Jubilee benda kalau yang san posnem yang kebanginan penha syuk. Ajila mikhalia. Lasim snem hak aku itu jauhi. Aku asdap san posnem. Suara CMC jangan mulai modal balik kembali. Dia sudah CMC lah dengan tak ada di habadap san posnem di kuat benda kalau perlu kamu kabah sak jika mau ke jingkemen away ke CMC jong pi ke kreatif pun ke jiki jong kamu pada jiki pai kalau so kemen mahal kalau benda ni dah kalian jong kita nak mastin gini kerang bak dua wes trik bibi kerang bak kalian dua ingat kan senglok ni kawan lewat ke kanan dah lewat ke sana ikan dah kemudak kemen Jubilee bersama Glasna yang mentus, Glasna yang punom agar tengok CMC, mat kuih mana kalian juga CMC kalau pelak kau dalam kadap jing kemen dalam jing juga san post dan, pada skam lah kalian CMC lo kita pakai, kan lo kamu kalau harga bersyuaban ikut dengan CMC, saya sebab ikut dengan Golden Jubilee, jing ice ngobha nama tay long yang betul besok. Kalau bak CMC kan pakai dengan dalam tay ice ngobha. Nak kalian ngejong laru, atau kalau nak ngejong kata, sebaik mahal nak kalian ngejong Jubilee, nak kata kalian Jubilee celebration begitu. Jadi dia tu yang kiyeng. Kena kiyeng ke baham jenjar, ke baham sitam, kalau nak kalian ngejong angin, ailing baju CMC, ajarap saya kilong yang kedua apa jong sin mulai murah, nam tak jingkemen, nam tak japsan posnem, kata CMC yang ini. Kata kalian gue. Kabenta baar lah pakat ni mentah. Abang lagi kalau buang CMC ke badan apa jangan polis orang-orang melong kalau aktif hal mereka mah. Tegala bakat bagan ke CMC jopi ke dewan CMC ke bah ningkong lah orang ke bah kalau sedap ke bah wala kenjok san post nem. Ngapa kat ru betau nem itu kisah lah ki bapas ya kelas 10 ber kelas 12. Kemudian lepas juga CMC mulai moro. Yakini ru nak dia kejuang is ai meta kadong ya ka jika award ke bakerpang ko masih benta nam ta Golden Jubilee nak dia miki pa idol kurti jongki gimana dia meta ya ka kelas 10 secondary dan high secondary awal ki bakin lep ha
Kom kadak jong jing rakis ya ka kulji bli ba piti sa kami is ai ka award na ka benta jong itu salah ba pas ba hanu kom badeng seperti ya pi dak liang jong ka CMC ka badai jong thik yang gold jibli ka seperti ngende hak ro pa ka benta ka balai ka benta ka balai bende ha ba sedang ba kren jong ba kren ba la ai ku play kham tam ya ka Stephen Memorial High Secondary School ka bala ai sngum ha na ka benta jong ka CMC mulai muro ban pelong ya ka mas hakini ka punai ka benda parang khat halu kom ka benda ka jongi ki briang don kam ka bensim jong ka sumo ngalap khat kai ban ban le na ka beta jong ka Stephen Memorial High Secondary School tinggal khat na beta ka Stephen Memorial High Secondary School na kali ang jonga ngin kita minoi kai hang ni ki sebetip ya principal ya headmistress ki saya dutli ki computer ya ka Stephen Memorial High Secondary School kumung kada ka songo nakaliang CMC mulai muro nakaliang jonga hakabe pagdi ka song ha joki nakapor Singapore ya ka Manang School ang ka jingbiang jonga CMC yang mulai muro mana yang nakaliang jong ba student adi siya laikan khamsadan nakaliang jonga ba nakaliang pitaru kumuru kom ya ba benta ka basa habang irki mata ya golden jubilee Himsku akan bukan cukup untuk kelong tak sisi kelong program itu akan saknam. Pada hak por jom menjelung dapsan hosnem jom CMC mulai murok milih kata dapat saknam dapat haju ke por bagi diri nalar syahis ni. Pika sorkar hadir ke jom khmat juga hadir ke masuk yang belum khmat. Nak yang juga ngathok application siapa sorkar. Orang berada dalam bala, ai keteng no ya kedenti nang ni dapat mulai moro nang ni na moro nanti da point nanti sedip stik nong kendong adu ongki ajan airport nanti keteng jong sin Mother Teresa Road kasokah di mulat ko ya dengan application kasi mo recommendation na kanyang nang ru nak yang jong kasokah kalau ada notification kada perai maya kasurok nang ni na po lat ni mulai moro sekitar haketeng jong sin Mother Teresa Road kata kasokah ada perai mentah nak liang jongi bom ni nak liang bastin baikkan ru nak liang jong nak liang buat pita ngesebuk ngai jaga statue jong ka Mother Teresa hagi benta jong put usam put benta put usam jong ka moro ngesepet hakan nu ka jaga ban bu ya ka benta ya jaga ru jong ka Mother Teresa abut ban ban kum kadak kajing sokmen jongi ya kajing sebit jongi sang koknem in bu ya gadur jong ka Mother Teresa hagi benta ka baka sorkar kala de prai but ai keteng hakasin Mother Teresa Road nang in sepek nu ka jaga pabiang kabde pu sam jong ka moro in bu keteng jong Mother Teresa di gerang ba ni se syong ba bu jubli shi nang dia jong ba ki kum nu kom ban le hal kom mangin bu na ro sedong nang ba syok ban kut ka ro ka jubli kan pai ya ka skip jubli idam kam gi bagin nak dia jing ban ngin bu ya kedua jemput ada siapa pun tak berciuman jong CMC mulai murah dekat Hikmat belum purom ya kena riu pun jong di hak jong pun penting mentang sorkar kadang mentang sorkar di untuk kalau perhek mentang ke surau nanti lailat mulai murah ter syar istisi siapa mesin bokor perhek untuk lasya ada pun jaga kan hek kalau hek ke jaga hak tu ke jaga mangin bu mangi kesdon keteng jong berdekat man laki point lakum dum dan nang murok kan nang lat nang ni kumtu disebut gedung Mother Teresa nang tu semi point ke bangsa China keteng Mother Teresa kini pentas syah kumtu ende po murok mesin ende po mo tawar sedang keteng Mother Teresa lahir ndas selai dum sandong ko no kumtu matakan selit mata sepo yu selit mata sepo umsau sebut keteng Mother Teresa sandong ko no ada semua senam ada sepo misang peling meremukhar merja kerana si keteng pada lonang ni ni sampai tu saya CMC ke baham ikut kiamha hang nu bangin bu long ya kedut jong Mother Teresa ta tadi benda ba abaning kong betau senam inda istam bu Teresa hang benta jo kamoro komisi benta na kam ta jing kemen jongi ya kajing service jongi ya kajing dasar huknem jongka jong Mother Teresa ta pengira bu kajing hat dengan jona ta dengan jumpi ya ka nginde sipun ke nak beta kajing bit kajing biang ka benda beta ta beta beriu jong pen aju sunat ha ban hat sia Mother Teresa boleh ketika beriu boleh kemudian ke mensim slow sedai nam tani nak ada juga skam perfect dari 50 hamha
ya ka jinglong jiman jong ni ka brio ka bala IT na ka benda long ki beduk ki besuk ka ba imlang sa lang ki iben karkrong la sakwe ki ba undon je ka sa ko swa ki don ka jingpang ka kor musyang ong ka jingpang ni kot muta ki bagi brio la iben masa ka idom lang ya barok ki tentang anbu ang persa yang ban persum yang ban ai bam aji puja kendap juslat ha ka long ban ya ka ban nak le ka jonga ya ka ban muli ya ka jinglong ya ka jingman jo ka model desa Awak kemirang bak balang. Oh, bak stelin kan. Kani ka simsi morok jengi ngila mentang ngila mut ban rakhe. Ngila rakhe ya ka nega golden jubilee jengi, jubilee ksiar. Nadu khatoi terik jong banai Oktober jong 6 adep Hajar Arfong adep sedang. Ban in penkut adu ka sifo terik banai Oktober mentau 6 Hajar Arfwe. Program ti gila bun gi bangila yamut kilong kum KM tu. Kibun program lagi ada plan apa, ada action plan tu. Dan kerja seminar, retreat, kita ki indoor games, mangta ki outdoor games, Kingston post speech, mangta quiz, Bible quiz. Ya, bubun ya ini tolong holiday buat kam balang kam mensil, kian mulai. Hab apa mulai Paris. Kini ka simsi kelas sedang naduk senem sejar kendai sepat nyopwe. Hau banai Oktober ni. Jing trikam jing kalong dong mengin pej ipai rungai mengin lom lang ipai rungai jong kani ka sinong mulai morok ngi ke bahap apa jong ka mulai Paris. Kam kini mensil, kam kini mensil. Haduk mentah tinggi don lai sepat arpawi yang. Tiki yang kestan te tep 4. Yo jing keng na. Kini yang idan mai sepak arpo. Jadi idan kumba apa ini dipoi katsan plus. Sejar san sepak plus. Klik dulu. Top lang kayaknya dulu baret. Jadi kejukan penlong kita kaji rakyat dah fokus nama itu. Din pelong hang ni pok kan ka Madan School jong Stefan Memorial School. Em kan ni jong kisi start long isupan mengi ben pendan kam. Ni nomor ba kasi si maulo jungi hang ni nyempat dan jaka. Wah, ini tang ka balang snong wa kayu mani ni empat don. Tinggi su don bok pada ni dan ka School Stefan Memorial. Ya ala ini ban penlong ni gini program. Kam tam tau snam ni dan ni gini jingar ke. Ya gini ga jubilee siar. Tinggi dah semua start ya ala ini ban pendan kam ni gini ga flau juga ke bahe. Man gidan ru yang pada ni kum MSFS Salvatorian di ini di para bagi jungi bumla ban lek mas itu semua live Paris di lek mas ni hajan. Ni MLA tena kaliang jong SMC namang ngilong SMC bun pai rungat jungi ki baduk te kibun ki program jungi ki bangi la mut ban ki kentup ki jinglut ki jingsep ting na kaliang jungi la syukur pat MLA we nyarap le mengi kendet kan soj nak mentau ngin penyat ban pentelun ki program jong ka Golden Jubilee jungi.